pansin-pansin po kano, detang ganaganang lagyong areta, alala pong pilido. Kaya makanyan, atin po kanong metong ketang listahan na ita, atin po anong metong apelido. Baliyo po nung nino, Mary. Ang apelido na po, Christmas. Yeah. Merry Christmas. Give the best Christmas and live the best Christmas today. At imaulaga, imalangaldo, gawan tayo pong Pasko. Saban kanita, ing tula at saya, Jesus adadalata mo, ing mering sasabihan tamo, may pagkalub ka ring tao. Ulitan ko po ngayon na, let us make our best Christmas today, for tomorrow may not come for us. Ito po yung maulaga. Palubang taning ginuking puso tamo. Lakotan na po yung basura king puso tamo. Ibiyatay po yung tunay worship kaya at yung masabal oras karing mangailangan. At kay bat po nung everyday, you make Christmas a special day for all people. Magdalang grasya, darake, magbayo, e na magbayad ang dating ugali. Ulitan ko po, Aldoldo, Paskuya, king pamilya tamo, king parokya tamo. Abiyabit ang manalangin, kaya beda po ding patron tamo, king gulot, kaya beda ang maglakbe, pota. King pamaglakbe tamo po, it is a reminder to us, nung abiyabet ang maglakbe, itay-itay gamat, at masabal king balametong at metong may pagkasa. Magiyang makabaldugan at masaya, ing pamisa sa metong tamong pamaglayag, pamaglakbe, papunta, ing kayariyan pagpunta.